Antena Zagreb. Molim. Dobar dan, gospodine. Dobar. Milivoj Lulek ovdje iz telefonske službe. Da. Na vašem području smo zabilježili u zadnje vrijeme probleme s linijama. Došlo do zakrčenja linija zbog prevelikog korištenja, prevelikog razgovora. Jeste li vi možda primijetili neku slabiju kvalitetu linije telefonske? Ne, meni je to sve uvijek isto, a od toga, gospodine, ovako stvari stoje. Ja stvarno i po računima se vidi, ja puno ne trošim, ne zovem. Jedino što imam, gdje su u Kanadi, a oni zovu, ali mi to ne plaćamo. To su... Ne, znam, nije stvar računa, nego samo stvar linije. Ne, meni je sasvim u redu. Došlo je do zakrčenja linija, pa ih treba malo propuhat. Pa ne znam, ali vi učinite što morate, ali uglavnom ja nisam ništa primijetio. Pa zato sad vas zovem da malo propušemo tu liniju. Ako možete, samo molim vas propuhat malo sada. Kako mislite da propušite? Propušite ono... Da, dobro. Šta sad ja da pušem kao u vruće, jel? Ma tako, ajmo reći, kako god vi sebi zamislite. Samo da dobro, samo znate, ima tih šala na telefonu da nisam ja jedan od tih. Niste, ne, bez brige budite. Lulek, ovdje možete provjeriti telekomunikacije. Dobro, gospodine, evo ja pušem. Može? Još? Ajde još jedan put. Odlično. Sad samo za kraj, gospodine, oko 2 puta kratko, onako malo, kao da izbijete ono. Aha. Evo ga, jer me sad bolje čujete? Je, sasvim u redu. Da, nisam zatim ništa, stvarno je malo bolje. Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.